Yes, reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu aho mudukurikiye muherereye mwese tubahaye yambo turi ku itariki ya mbere Gicurasi muri uyu mwaka w'2025 ikaze muri aya makuru rero agiye kwibanda burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turababwira yuko Corneille Nangaa, coordinateur wa Alliance Fleuve Congo 23 maze gutangaza ko Tshisekedi agomba kweguzwa cyangwa akagenda. Maze kuvuga yuko bazarwana kugeza Kinshasa bakamuvanaho cyangwa agahunga. Turaza kugaruka ku bijyanye n'amapeti bivugwa ko yatanzwe muri AFC 23. Generali Sultani Makenga yagiye yasabirwa guhabwa ipeti rya General Furu. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kunyarukira muri Nyiragongo tubabwire yuko haramukiye imirwano ikomeye, amasasu menshi yumvikanye aha Nyiragongo. Turaza kurebera hamwe aho yaturutse ariko tunarebe n'abateje aya masasu. Turaza kandi kunyarukira muri Masisi Nyabyondo, hari kubera imirwano ikomeye kandi iremereye. Imirwano irimo gukoreshwamo ibikoresho bikomeye cyane. FARDC ikaba yagabye ibitero ahangaha Nyabyondo, barwanya umutwe wa 23 ariko bakabisubiza inyuma. Turaza kurebera hamwe aho FARDC yaturutse nuko byagenze byose. Turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubabwire ko Minembwe habereye amarorerwa akomeye cyane aho abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ingabo z'u Burundi zagabye ibitero bikomeye ku barwanyi b'umutwe wa twirwano na M23. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye hano ku Ibendera TV. Baye kaze mwese rero aho muherereye, mbifuriza kugira umunsi mwiza, dore ko uyu munsi ari na konji. Ubwo twizere ko mukomeza kugubwa neza, ariko kandi nyemerera nkwinginge, nyemerera umpe umwanya wawe utera agatebe dusangire amakuru, kubera ko ni wowe nyazaniye kandi ni wowe nayateguriye. Nyemerera rero ukigera hano hite uterekaho like yawe, niba utari wakora subscribe kandi nawe uyu ni wo mwanya mwiza wawe kugira ngo ubikore. Mu gihe ukora subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification, ubundi tujye tubana munsi ku munsi. Mu kanya gato yandaje twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Ni amakuru mugiye kugezwaho n'umukadamu by'imirongo y'urugamba. Yes, ikaze nanone nshuti bakunzi bacu hano ku Ibendera TV. Aya makuru ni munyemere tuyahere ku mirongo y'urugamba. Aya makuru tuyahereye ku mirongo y'urugamba muri Nyiragongo mu rukerera rwo kuri uyu munsi ahagana saa 11 zishyira saa 12 z'iki gitondo humvikanye amasasu aremereye cyane kandi ateye ubwoba. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bamanutse ahitwa Rucuru, baradivansinga abagera ahitwa Rubare, baramanuka cyane bagera ahitwa Rumangabo, binjira Nyiragongo. Tageti yabo ya rukurasa ku birindiro byarwanya umutwe wa M23 biherereye Ikibati. Iyindi tageti yabo ya rukurasa mu mujyi wa Goma. Kuvuga
abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari bagizwe na Wazalendo, ariko biravugwa ko ngo hari harimo na FDLR nyinshi cyane. Hanyuma rero abangaba ngo binjiye ahangaha bashaka kurasa ku barwanyi b'umutwe wa M23. Ibintu rero byaje gukomera. Uti byakomeye gute? Abarwanyi b'umutwe wa M23 nkuko mubireba, abari barahangaha za Kanzene, abandi baturutse Rutoke, abandi baturuka Hakibati, noneho ngo hari Musada waturutse ahangaha za Amonigi, ndetse n'izindi ngo zaturutse aha mujyi wa Goma. Ibintu biba isibaniro. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi noneho ndababwira mu ijwi rituje, kubera yuko muraruhutse. Uyu munsi mwahawe konje abenshi, usibye ndabakora akazi kameze nk'akacu tutajya turuhuka, ariko ndabizi mwahawe konje, nta mpamvu yo kubaremereza mu mutwe rero kandi murimo kwiruhukira. Hanyuma rero ahangaha abarwanyi b'umutwe wa M23 bahita barambika imiramburo, isasu ritangira kuvuza ubuhuha. Nukuvuga ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 iyi operation ntago ngo yamaze igihe kinini, ariko ku rundi ruhande n'ubundi ikaba ari operation igomba gukomeza. Reka nkusobanurire impamvu. Ahangaha niba ubireba neza urabona yuko aha Nyiragongo n'ubundi meze nkaho butari bwacya, ibi ni ibihu. Hanyuma rero n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 bagukubitiye izi FDLR na FARDC na Wazalendo, barangije n'ubundi birukira hehe? Muri iki kirunga cya Nyiragongo. Kubera yuko rero amasaha n'ubundi murabibona n'aya masaha hameze nkaho hataracya, ibihu biracyabuditse. Ibi rero byatumye n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 bavuga bati turabakurikira mpaka tubarashe tukabarangiza. Babakuriye rero kugezana n'ubu tuvugana amagingo aya ngaya, imirwano ruracyambikanye ahangaha Nyiragongo. Izi FDLR ziri ahangaha biravuga yuko zaba ziyunze kuri abasirikare 800. Makuru y'ejo narabibabwiye yuko muri MONUSCO harimo abasirikare 2000. Hanyuma rero abagera kuri 800 ngo baza gutorokeshwa n'igisirikare cya MONUSCO, binjira mu biturage no mu mashyamba atandukanye. Bikaba bivuga yuko rero abo ngabo 800 batorokeshejwe cyangwa bacikishijwe ari muri bamwe mu baje gutera ibitero ahangaha muri ibi bice bikikije Nyiragongo. Bikaba rero byarangiye n'ubundi ngo bakubiswe, bamaze gukubitwa n'ubundi bahita birukanka berekeza ahangaha iri shyamba rya Nyiragongo. Magingo yatuvugana n'ubundi imirwano iracyakomeje. Abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi baracyakomeje kurasana n'izi FDLR na Wazalendo, ariko n'aba FARDC barahangaha Nyiragongo. Magingo yanga tuvugana biravuga yuko imirwano yabaye mu rukerera n'ubundi ngo abasirikare abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bagera kuri 7 baguye muri iyi mirwano. Noneho icyaje gutangaza kikanatungurana nuko ngo abandi imbunda bazisize barirukanka bayabangira ingata. Kabivuga rero ko aha hatoraguwe imbunda nyinshi. Magingo yanga nubwo imibare itari yamenyekana, ariko biravuga yuko ngo hatoraguwe imbunda inyinshi ngo nizazindi za AK47 n'amagrenade ngo byatoraguwe rwose. Abasirikare ngo bageraga gucya bakirambura, akaba araterutse akaguruka, ubundi agafatiraho akirukanka. Iby'ibikoresho ntubimubaze, ngo bumvaga isasu bakavuga bati ibintu byakomeye, bagahita banyaruka bagacaho bakirukanka.
ngibyo rero ibyabereye ahangaha Nyiragongo mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Magingo yatubabwira yuko nubundi imirwano igikomeje, isasu ririmo riravuga, isasu kandi riravuza ubuhuha. Nibyo ngibyo nuko ibintu biba byifashe. Hanyuma rero ni munyemerere nubundi twinjire mu iyi nkuru ivuga yuko barwanyi b'umutwe wa M23 hashobora kuba hatanzwe amapeti. Mu minsi ishize ubwo habohozwaga umujyi wa Goma, bwacya hakabohozwa umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse abarwanyi b'umutwe wa M23 ku itariki 11 z'ukwezi gushize kwa kane, ubwo i Goma haterwaga ibitero bakaza kubisubiza inyuma abarwanyi b'umutwe wa M23 n'abandi bantu batandukanye, bahise bavuga bati rwose mwenyewe General Sultan Makenga akwiriye guhabwa ipeti agashimirwa kubera uburyo yagiye apanga urugamba kandi agapanga na operasiyo. Bamwe rero ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bari barimo bamusabira rwose ko yahabwa ipeti rya General Furu, dore ko asanzwe ari Major General. Bakamusabira rero ko yahabwa ipeti rya General Furu. Magingo yangaye rero mu barwanyi b'umutwe wa M23 biravugwa yuko hatanzwe amapeti ku basirikare bamwe na bamwe, ariko bikaba bivugwa yuko ngo ari igikorwa cyagizwe ibanga rikomeye cyane. Niba muzi uwari ushinzwe urubyiruko mu nkambi y'impunzi ya Kiziba, uyu nguyu nawe ari mu basore binjiye mu barwanyi b'umutwe wa M23, ari mu bahawe ipeti. Biravugwa yuko na General Sultan Makenga yaba yahawe ipeti, ariko ntabwo biramenyekana, ntabwo birajya ahagaragara, ndetse kandi biravuga ko hari n'abandi ngo bahawe amapeti muri aba barwanyi b'umutwe wa M23. Aya makuru rero tukaba tukirimo kuyatohoza neza kugira ngo tuze tubabwira neza umubare n'amazina y'abahawe amapeti muri AFC M23. Ngibyo rero reka noneho kugira ngo ibijyanye n'imirongo y'urugamba tubivireho rimwe. Ibijyanye n'imirongo y'urugamba kugira ngo tubivireho rimwe, ni munyemerere twerekeze Masisi. Masisi rero naho magingo yatuvugana n'ubundi habereye imirwano, ndetse kandi akaba ari imirwano igikomeje. Ni imirwano yahereye mu rukerera rwo kuri uyu munsi, akaba abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bageze gushya bagaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23. Bamaze kugaba ibitero rero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23, ni ukuvuga ngo ubundi tageti y'aba barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, tageti yabo ngo ni ukwisubizanya byondo. None tageti y'aba basirikare y'iki gisirikare niba ari ukwisubiza nyabyondo, biraza kubahira cyangwa biraza kugenda gute? Urambwira ngo biraza kubahira? Dore rero uko ibintu byagenze mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Mu rukerera rwo kuri uyu munsi imirwano n'ubundi yakomeje aha muri bice bya Masisi, za Kibati, n'ubundi ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane. Nyabyondo rero isasu rimeze nabi ndetse ririmo riravuza ubuhuha. Ubu ngubu tuvugana FARDC, igisirikare cya leta ya Kongo, bakaba abagabye ibitero baturutse mu bice bya Kashebere.
reka mpabereke neza, bereke neza rwose ibintu mujye mubibona, mujye mubyibonera neza. Ngaha Nyabyondo rero mba mbabwira nti rwose hano ku Ibendera TV nzajya nkugezaho amakuru, uyashime cyangwa se uyakire, ibindi ntago ari ibyanjye. Aha rero Masisi mu mirwano yaramutse mu gitondo cyo kuri uyu munsi, abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, no kuvuga FARDC, Wazalendo, FDLR n'abandi batandukanye bageze gukiye baturuka ahangaha Akashebere. Aha ngo bari bahageze baturutse muri ibi bice byo hirya, ahangaha ngo baturutse muri aya mashyamba ari za Kabura, abandi baturuka za Kibati na Kishanga. Baraza rero binjira ahangaha Akashebere, noneho ngo batangira gusharinga zitandukanye ahangaha Nyabyondo. Ngo ahangaha Nyabyondo bakaba batagitingaga ku birindiro byarwanya umutwe wa M23. Dore ko ahangaha Nyabyondo n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 n'ubundi nibo bahigaruriye hashize n'igihe kinini cyane rwose. Aka gace abarwanyi barwana ku ruhande rwa M23 bakigaruriye. Muri iki gitondo rero ubwo bagabwagaho ibitero n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, abarwanyi b'umutwe wa M23 bahise bapurika operasiyo yihuse. Bamwe bamanuka Bukombo, abandi banyura ahangaha Burora. Urabona uri hano Burora gusharinga ahangaha Akashebere biroroshye cyane. Abandi bakomeje bagera ahangaha hitwa Mahanga, abandi baraza bitsimba ahangaha hitwa Bihambwe. Ku rundi ruhande abandi bazamutse bagera ahitwa Rushebere. Hanyuma rero noneho abari baturutse ahangaha Akashebere bahise bisanga barimo hagati na hagati. Umutarama cyangwa se umusinepo wa M23 uri ahangaha Nyabyondo, n'undi uri ahangaha Rushebere, n'undi uri ahangaha Mahanga, bageze gukiye barekurira icyarimwe. Noneho abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bari bari ahangaha Akashebere bisanga bameze nk'abari hagati na hagati muri ambushi. Icyakurikiyeho n'iki rero nuko yabangira ingata. Bayabangiye ingata bashaka gusubira inyuma berekeza ahangaha Kabura. Uri ahangaha Rushebere n'ubundi akomeza kubutsa igitutu. Babura amajyo baravuga bati reka tumanuke twerekeze ahangaha hepfo dusatirizi muri bice bya Kibati. Noneho abahari ahangaha Kangati na Bihambwe ewana bagukuririra ikintu kiswe umuriro. Ndagira ngo nkubwire yuko abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo urebye byababayeho nakaga nakandare, babuza aho banyura, barirukanka. Magingo yatuvugana n'ubundi abarwanyi b'umutwe wa M23 bakomeje kubarasa babakinagiza, ndetse biravugwa yuko ngo baba bamaze kubamenura ahangaha za Maniema. Kose Maniema ni kure cyane, byanze bikunze ntago ubu barahagera, ariko biravugwa yuko n'ubundi ngo bahise binjira muri aya mashyamba. Aya mashyamba ngira ngo badukurikiye murimo kugenda muyareba iteka n'iteka. Mparanira kubaha ibintu bizima, mparanira kubaha amakuru yizewe, mparanira kubaha amakuru y'ukuri. Nubwo amakuru nayabagezaho yatinze, ariko icyo mparanira nuko mba nifuza kubaha amakuru y'ukuri mu by'ukuri. Niba rero rwose ugeze hano ku Ibendera TV, nawe ujye ushyiramo akanyabugabo kawe, inkunga yawe. Niba ari like uyiterekeho, niba ari subscribe uyiterekeho, niba hari n'icyo wumva kitagushimishije rwose, kubera ko nimwe dukorera ibi byose, nimwe tuba tubikorera. Niba mba nafashe umwanya nkavuga nti reka badukurikira mbategurira amakuru, nta yindi mpamvu, no kugira ngo mumenye amakuru.
niyo mpamvu rero mba nifuza ko munampana ibitekerezo mukambwira muti iki ngiki kiba cyagenda gutya. Ngibyo rero ibijyanye n'iyi mirwano yebereye ahangaha na n'ubu igikomeje Masisi, dore ko abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bazaruhuka ruko Nyabyondo bongeye kuyisubiza. Ese bizabakundira? Ese bizabashobokera? Ibi ngibi biteretse mu biganza byanyu, muze kuduha ibitekerezo mutubwire namwe uko mubyumva. Reka ndimo numva ndibwaribwa kandi nihuta cyane, nshaka kugera mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, aha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niho target yanjye iri, niho ruzingiye uyu munsi. Ndagira ngo nkubwire ko ibihabereye muri iki gitondo ni amarorerwa. Ibihabereye ni amarorerwa. Ibifaru ingabo z'abarundi ngo zageze gutya ziravuga ziti tugabe ibitero, ariko ibihabereye rimwe na rimwe abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bumva banababaje. Baragira gutya abakomandazi babo bakababwira bati mumanuke ku rugamba, bakagenda bakabarasa bagapfa nk'impereri, niba ari impereri niba ari impebebe, bya bindi bijya biza kwitara bikarangira n'ubundi kubera urumuri birangiye bipfuye. Abangaba rero nabo ibibabaho ni ibibazo bikomeye cyane. Aha rero Minembwe ngo bagize gutya ingabo z'u Burundi zigaba ibitero bikomeye cyane mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Nk'abantu ni ibintu biba bitoroshye. Bamaze kugaba ibitero birangira bahasize ubuzima. Amakuru atugeraho aravuga yuko ahagana ku mugoroba w'ejo tariki 30 Mata kuvuga mu kwezi gushize muri uyu mwaka, izi ngabo z'u Burundi zageze gutya zirikora ziramanuka. Hanyuma rero zari ziri kumwe n'igisirikare cya leta ya Kongo, baravuga bati tujye kugaba ibitero ku barwanyi b'umutwe twirwaneho na M23 muri Kivu y'Amajyepfo ahangaha muri Minembwe. Bamaze kumanuka, ibintu byababayeho ni ibintu bikomeye cyane. Abagabo bamanutse bari muri Land Cruiser zibarirwa hagati y'enye n'eshanu. Ndagira ngo nkubwire ko magingo yanga ya Land Cruiser ebyiri tayari abarwanyi b'umutwe wa M23 natwirwanaho bamaze kuzitwika. Abagabo baramanutse rero muri Minembwe, muri komine iri mu ntara Kivu y'Amajyepfo, ahatuwe n'abanyamurenge benshi cyane. Ahangaha bakaba barahageze ku munsi w'ejo ahagana mu ijoro. Amakuru yagiye ahagaragara rero aravuga yuko hari igitero cyagiye kuhatera giturutse mu Bibogobogo. No kuvuga ngo abasirikare bamwe baturutse mu Bibogobogo, bakaba bari abasirikare barenga 100 bo mu ngabo z'u Burundi. Sirikare barenga 100 bakaba ngo bari kumwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, bakaba ngo bari muri Land Cruiser 5. Amakuru kandi aravuga yuko ku mugoroba w'ejo iki gitero ngo bakigabye ahitwa kwa Murima, ndetse akaba ahaharaye habera imirwano, ndetse kugezana n'ubu ngubu imirwano ikaba igikomeje. Makuru aturuka hari aravuga yuko ngo iki gitero cyari cy'abasirikare b'u Burundi bagera ku 100
hagati y'ijana n'ijana na bane. Kikaba rero ngo cyaje kuzamuka kigera mu Minembwe hatuwe n'abanyamurenge giturutse mu Bibogobogo. Magingo yangaya rero n'ubundi ngo imirwano iracyakomeje. Ndagira ngo nkubwire yuko magingo ya n'ubundi imirwano igikomeje. Ndaje nkubwire ibivuye ahangaha. Reka mbanze nkubwire n'ubundi ahangaha urugamba rurimo gusibanira hitwa kwa Murima. Na gace gaherereye mu ntera ngufi cyane uvuye muri santere ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Ahangaha rero hakaba hatuwe n'abanyamurenge, bwoko bw'abanyamurenge. Komine ya Minembwe rero ikaba igenzurwa na Twirwaneho na M23 nyuma yo kubafata tariki 21 Gashyantare muri uyu mwaka, bayirukanyemo izi ngabo z'u Burundi n'iza leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakaba bakomeje guhonda gatoki ku kandi babajwe nuko ngo aka gace bagakuwemo. Magingo yangaya rero tuvugana muri iyi mirwano yabereye ahangaha na n'ubu ngubu igikomeje. Ndagira ngo nkubwire yuko izi ngabo zari zuzuye Land Cruiser 5, igisirikare cy'u Burundi bari kumwe na FARDC bagera ku 100 barenga. Ndagira ngo nkubwire ko Land Cruiser 2 tayari zimaze gushyirwa hasi. Ibintu bibaye ahangaha muri Minembwe n'amarorerwa akomeye cyane. M23 iri kumwe na Twirwaneho bagize gutya bamanura ibifaro bararambika ahangaha mine zakoreshejwe. Abasirikare b'u Burundi na FARDC ngo bageza ahangaha muri ibi bice bararwana, ariko ngo M23 yaboherereje ikintu cyitwa bombe. Ewana, ndagira ngo nkubwire ko ibibereye ahangaha n'amarorerwa akomeye kandi ateye ubwoba. Magingo yangaya rero biravuga ko rwose Land Cruiser zo ku ruhande rw'ingabo z'Abarundi na FARDC zimaze kuraswa, kandi magingo yangaya n'ubundi imirwano ikaba igikomeje ahangaha muri ibi ibice. Hanyuma reka twihute twinjire makuru ajyanye noneho na diplomasi, tunagana no ku musozo. Colonel Nanga mwenyewe muramuzi cyane. Colonel Nanga umuhuzabikorwa wa ASM 23 amaze gutangaza amagambo akomeye cyane avuga ati Tshisekedi tuzarwana tugere Kinshasa, Tshisekedi turamuvanaho cyangwa mu kimwe aregura ayabangire ingata. Ni mu kiganiro uyu mugabo Colonel Nanga yagiranye n'ikinyamakuru The Telegraph cyo mu Bwongereza, akaba yatangaje ko ihuriro ayoboye rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamo na M23 na Twirwaneho rizakomeza kurwana, nubwo ngo hasinywe itangazo ry'amahame hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo nibashaka bazasinye amasinyatire arenze, nibashaka bazasinya amasezerano yo mu nyanja cyangwa yo ku kwezi cyangwa yo mu zuba, ariko ngo bazakomeza imirwano mpaka Tshisekedi yeguye cyangwa agahunga. Mu magambo ye yavuze ati yeguye cyangwa agiye kugenda. Rero harimo uburyo bubiri, ashobora guhunga cyangwa se yakicwa mu kimwe cyangwa kegura. Ni ukuvuga ngo mu mboni z'abasesenguzi Tshisekedi aramutse yeguye, AFC 23 ishobora guhita ihagarika ibijyanye n'imirwano. Tshisekedi aramutse ahunza akarekura ubutegetsi, AFC 23 bashobora guhita bahagarika imirwano.
uyu mugabo mu magambo ye yagize ati tugomba, ni ukuvuga Corneille Nangaa, yagize ati tugomba kuzirikana igitekerezo cy'abanyekongo. Abanyekongo ntibashaka kumva ijambo guhagarika intambara atari ukubera ko bashaka intambara, ahubwo nuko batagishaka kubona Tshisekedi ku butegetsi bw'iki gihugu. Corneille Nangaa yavuze ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwirirwa mu magambo amwe n'amwe gusa. Yagize ati aba baturage ntago ntibagikunda kumva amagambo nk'imishyikirano, ntabwo bakunda kumva uvuga kuva muri uyu mu mujyi uyu n'uyu kwabo cyangwa kwacu. Kubera ibi rero natwe icyo turwanirira ku isonga turarwanirira abanyekongo, niyo mpamvu natwe tutazahagarika imirwano, tuzarwana kugeza Kinshasa kandi tuzahagarara ari uko Tshisekedi avuye ku butegetsi, yegure cyangwa ahunge. Ngibyo rero uko byifashe uyu mugabo Corneille Nangaa, akaba yariye karungu, akaba ibi abivuze mu gihe AFC 23 iherutse guhurira na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro bya mbere imbona nkubone muri Katari. Benshi bakaba baraketse ko ari intambwe iganisha ku ihagarikwa ry'imirwano maze hafi imyaka 5 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko n'ubundi magingo ya bikaba mu mboni zitandukanye, ubona yuko n'ubundi ibi biganiro byakubise igihwereye. Ngibyo rero uko byifashe, nanabashimira cyane. Tugana ku musozo w'iza updates twagarukagaho, birumvikana amakuru aba ari menshi, ariko rimwe na rimwe tuvanamo iby'ingirakamaro. nk'ubundi ababwira yuko abarwanyi ba SADC biteganyijwe ko bagomba kwambuka abagataha nyuma yuko hari hagiye ibikoresho byabo n'abasirikare bamwe na bamwe bavuga ko baraye abindembe cyangwa se abatwite. Uyu munsi rero biteganyijwe ko abasirikare n'ubundi bakurikiraho bagomba gutangira kwambuka umupaka wa Goma aberekeza mu Rwanda, aho bemerewe inzira n'ubuyobozi bw'iki gihugu, bakerekeza muri Tanzania bakava aberekeza mu bihugu byabo. Iyi nkuru rero turaza gukomeza kuyibakurikiranira, ndetse n'izindi zirahari nyinshi tugomba gukurikirana. Mwebwe icyo tubasaba ni ukubana natwe, hanyuma like yawe ukayiterekaho, subscribe yawe ukayiterekaho niba utari wayiterekaho, hanyuma kandi udufashe niba uri gukora subscribe uke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera bakita signe de la notification, hanyuma kandi udufashe gusangiza amakuru abandi bantu. Niba hari umuntu muturanye cyangwa mwegeranye cyangwa hari umuntu mwicaranye ushobora kugira gutya ukamukubita iyi linki, ubundi ibintu bigatungana 5 kuri 5. Wifuza kujya muri groupe y'abakunzi bacu, wifuza kudutera inkunga, wifuza kuduha igitekerezo, nyura kuri iyo nimero twashyize aho ngaho, ngira ngo urimo urayireba, n'akamenyetso ko guteranya 250 7 9 17 00 8 2 2. Dusubire mu yandi makuru. Mwirirwa kandi mugire amahoro n'amahirwe na mukada wanyu mu by'imirongo y'urugamba.